Phinde ngiyikhethe inkosi yaseBuhleni maNazaretha. maNazaretha ngithi asibonge kubashumayeli sinika leli thuba. Nakuba kungelula guqa phakathi kwenu. Ngoba ukuguqa phakathi kwenu maNazaretha kukabili. Kungenzeka ngiguqe kade ngizawulahla. Ithi ngelinye ilanga inkosi ilanga. Kungenzeka usukume. Ithi kukhona omunye umuntu ofika umnika inkonzo kodwa bese sisukuma thuka abantu. Uthi abathuke inkonzo iziyovaka elokho bethukile abantu. Ngiyacela uNkulunkulu waseBuhleni ukuthi kungenzeki lokho. Yini. maNazaretha ngomunye unyaka ngithi mhlambe ngaba nalo icala lokuthi ngayikhuluma lezi ndaba ngoba khona insizwa engubaba umfundisi Khumalo lehamleyo usifundisile okuningi. Khumbula ngelinye ilanga uyawasithatha wasisa endaweni ekuthiwa kuselithezini. Uma sifika lena ngicabanga usambe kabili khona la sihambe khona ngebhasi. Leya ndawo ngicabanga ukuthi indawo noma ngaze yakhelena kodwa yakhelene nakuhlukuzi maNazaretha. Etekesiye siyobona lapho ugombela khona afike wavula lawa amatshe ayisithupha kwasekuphuma lo mfulo khona njengamanje maNazaretha. Ngaba ngomunye nama uphumelele engaba nenhlanhla ukuphumelela kuya khona. Ikhulumo ezazi lapha maNazaretha. Okokuqala bafike bayinikeza yena umfundisi uNkhumalo inkonzo mangaphosisi. Enyangeni esayihamba eyayingaphambili noma sengilibalisa sihambe kuyiphi inyanga. Kodwa babe sebesitshela ukuthi kuyakuthi njalo ngoJulayi lawa amanzi ayakhishwe wonke. Kuyakutshela abantu bendawo ukuthi abawakha amanzi ngoba amanzi azokhishwa wonke lesiyazini. Wayesethi umfundisi Khumalo siyabuya nempela sabuya. Sibuye mase kuMeyi. Sabuyela khona. Nathi sifuna ukuthi lawo manzi siwakhiphe nathi sibe khona. maNazaretha inkonzo sathi masifika yayiphethwe umvangeli abazokwazi abakhona yayiphethwe umshumayeli umtshali emini yaphathwa umvangeli umtshali. maNazaretha isiqubulo sethu kulenyanga sithi singaba yini sasingaba yini uma ugombela kafikanga nalobu kuNazaretha. Kodwa ukukhuluma konke kusekutheni wena ndobu lapha wathi mawuza bekulethile abakini ukuthi uzobakhethela inkosi wafike wakwenza inlokho noma wafika wanibala izindaba wakhohlwa ukubanikelela njengoba bekulethela abalethi bathezo banikelela wafike wakwenza inlokho. Okukhulu nakho lokho yilokho maNazaretha efanele siyibuze kona. Umvangeli umtshali okwangidabukisa kakhulu maNazaretha ngabona sathi masifika kulomuzi la khona amatshe ayisithupha safuthi unganakiwe kakhulu. Wawungeke usho ukuthi khona lama amatshe mawufika khona lama amatshe akhishwa ngempela emfuleni afika abekwa. Uthi umvangeli umtshali uthi athi mayifika lento yasezulwini ifika kulelizwe uthi nalabe eyihamba nabo kusikhombisa amasota izingede obona ukuthi akusathani umuntu. Ithi lapho kwalothwa khona lesitabelelo ivesi lapho ethi sabusa phezu kwemizi yabathuthekileyo. Uthi njengoba nibona sekuyizingede lesekuhleli masena umuntu. Uthi nalabo bahamba nabo uthi bahamba uthi kwathi ime yasezulwini lensizwa yasezulwini uthi yathi khona la kukhalwa khona. Yathi asiphumeni sishoni ngalo. Ngempela abantu mabeyofika lapho kwakumuzo kaKhambulo kwakushona insizwa kaKhambulo ugama lawo lalungu usigebengu. Bana befika khona bafika uthi ithuna liyambiwa seliphelile futhi lensizwa isizokhishwe iyofakwa iyogqitshwa.
bathi athi mayifika lento yasezulwini yangena elayinini wezinto ngezansi yayisibuza amadoda emba lapha ithi yayisibuza ukuthi bathi abami ngabe uphi lo muntu oshonileyo ukuthi babe sebekhomba indini ezingenhle. Bathi athi mayifika lapho ngobhoko layo yakushaya lokho kwikhi okuyishidi lokho okusuke kuvala umuntu yakushaya ngobhoko kwanqamuka kwashona le yayisithi namhlanje esigebengu ngizokuvusa. Yathi kodwa ngizokuqamba igama namhlanje useyena usigebengi uLazarus igama lakho namhlanje ngokunikela lona. Nempela abathi yasho eyasezulwini yathi yasho bathatha athi vuka Lazarus bathi ayisivuka lensizwa yathi mayivuka kwase basuma bonke babe omama babehlela bephuma ngomnyango ngoba bebona phela lo sevukayo kusase uya kodwa. Kuthiwa ke eNazaretha kuthiwa baphenduka abantu abaningi kuleya ndawo. Baphendwa ngomningi. Uma bephendwa ngomningi kwakhomba ukuthi izwe lomisile indawo yakuleya ndawo. Imvula amanzi kawekho. Batho isebuzwa wasezulwini ukuthi iyiphi imvula bathi nceke yenkosi imvula ishile. Bathi kwakhona umfula owodwa uthe kuqhela bakhombela uma sikuleya ndawo bakhombela ngasentshonalanga. Bathi yathula bayithi yakalaza amagumba amanomhlaba yayisithi ngelinye ilanga sahamba thina sinobaba sathi masihamba la sasazi ukuthi kuyoba khona isomiso safika amanzi sawasibekela safike sawavala ngamatshe ayisithupha lawo matshe namhlanje azogudwa uphumela amanzi. Ithi sasihamba nobaba sidala izulu nomhlaba. Nazaretha bathi ingakagudwa leyo manje yahlala bathi lo mfula babewukhombe ekudeni uma yesho umthumela umtshali uthi lo mfula wongaphuzwa lutho oluphilayo ngoba uma ingabe inkomo noma imbuzi mayiphuza izawufa. Bathi kodwa lensizwa yasezulwini yezwakala ngelinye ilanga mayivuka yathatha ishumbu layo yathi namhlanje ngikhumbule itiye. Bakala ukuthi ukhumbula itiye ubaba uthini yathi namhlanje ngikhumbula itiye ngifuna ukwenza itiye. Bathi yadumela ubhoko layo yayisiphuma iyakuwa loyo mfula loyo okuthiwa uphuzwa lutho. Kuthiwa basuka bamlandela amaNazaretha. Kuthiwa bamlandela befuna ukubona ukuthi ngakuyaphi. Kuthiwa abantu babefika lapho kulo mfula kuthiwa yafika lifaka phakathi ubhoko phakathi namanzi eligcumeka basesiwakha amanzi yawakha iwabusiswa yayisisha athi thina boShembe yiwo wodwa lo mfula owasala ongazange ubuze ubusiswe namhlanje sowubusisa. Bathi yayisiwakha amanzi ngeshumbu layo yayiphethe yakuyela nayo emumva yafike yenza itiye ngawo yathi kusona namhlanje lamanzi ayaphuzwa. Kwaqhubeka isikhathi bathi kafika lapho ithi-ke hayi namhlanje siyawumbona umfula la namhlanje esizokhona sibhabhathise labantu asebephendukile. Yayilibala indoda kancane lisithi ukubaleka kancane isibongo saleya ndoda eyakuyiyona yendawo yayilapha ngoba yathi mayathi akuthatha amabheki namafoshela yayisithi le ndoda ngimdala mina ngoba kule ndawo ngakhulela kule ndawo futhi. Yale ndoda ke manje sikhuluma iphutha akho manzi la. Yathi ngimdala mina kule ndawo. Yathi lento sayikhuluma ke yebo umvusile umuntu insizwa yakhe mbulo kodwa lokho sekukhuluma ukuthi namanzi la awekho lawo manzi la. Oshibazi bangikhumbuza abantu oshibazi. Bathi ngempela bathi basukuma bawathatha amafotela bawathatha amapiki kuthiwa behlela ngoba leya ndawanyana mawubheki ukhala lezi ihlahla ezikulawo amanzi amaNazaretha. Ngikhuluma ngento engangena bona ngafika ngabhabhadiswa khona manje ngafika ngabhabhadiswa kodwa khona abaningi bafike bangena kuloya mfula. Kodwa umfundisi Khumalo wabe sefonela eBuhleni ebuza ukuthi ecela ukubuza ukuthi wathumele enkosini ukuthi angabhabhadiswa nomuntu la oke wabhabhadiswa. Bathi baphendula bathi ongazange abekwe isandla inkosi ongabhabhadiswa ngenkosi ulungile angangena amaNazaretha. Bangena kulawo manzi. AmaNazaretha kuthiwa zathi mayigubha izinsizwa iqhubeka zigubha kodwa ezinye ikhononda
Uthiwa esingeza ikhononda. Uthiwa wasuka waya kuyo le nsizwa yakwaShibasi. Wathi wena ngiyakubona uyakhononda. Wathi wena suka wathi thatha na ubhusha meva wonke lawana. Suka phakathi kwalabantu ngoba uyabaphazamisa ngenhliziyo yakho kuma. Engazange akhulume. Uthiwa yaphinda yathula eyasezulwini yadla imhlathi yayisithi wena phuma futhi wena la. Uyabaphazamisa labantu ngenhliziyo uyaphika uyamphikisa uphikisa uNkulunkulu wena. Yathi wena ngiyakuthuma namhlanje ngikuthuma manje ukube ungilandela isithephu sami bathi le ndawo iyiba ngakhulu ngakubo komfundisi Khubisa. Wathi wena uzohamba uyongilandela isithephu sami kodwa uzohamba ilanga ngeke lishone kuwe. Bathi kwasebuntamba bathi yasuka lensizwa nempela yahamba zange lishone ilanga kuyo. Yayilokhu ibone kusemini kanti sihambe ebusuku. Zaqhubeka zagubha insizwa zayikhuphala. Zaqhubeka zalikhiphe lokuqala ije. Zalikhiphe lesibili, zalikhiphe lesithathu. Zalikhiphe lesine, zalikhiphe lesitano. Wayesethi ke mbanini kahle ke manje. Ngoba senizofika khona. Bathi kwakukhona leli lika 7, itshe lalikhona lapho owathi leli ningalilokothi nilithinte lelo. Manazaretha yaqhubeka yahamba le nsizwa yolanda icephe ethunyiwe ngoba inhliziyo yalo iyilikhuni. Bathi wathi mayefika kule ndawo yabomfundisi Khumula yawokhubisa bathi wafike wanoka uyanoka abantu uyabona kulomuzi wafike wanoka waxake ukuthi ngoba izwe libaluleka kangaka laba sebelele